I ćao, drugari! Dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem moj plastelin set. A sad idemo da vidimo šta sve unutra ima. I hajde da vidimo šta se ovdje nalazi. Wow, drugari! Pogledajte šta smo sve ovdje dobili. Ovdje smo dobili našu igračku koju trebamo da sklopimo. Ovdje smo dobili kartončić da napravimo vjerovatno neku kućicu, ne znam ni ja. A ovdje smo dobili i ove plasteline. Miloše, koji ćeš ti plastelin? Ja ću uzeti ovaj crveni. Ja ću uzeti učasti. Smeđi. I bijeli isto kao ti. Ok, drugari, mi smo podijelili naše plasteline, a sad idemo nešto da pravimo. I, Milana, šta si odlučila da praviš? A ja ću da pravim ovaj kolačić. Miloše, možeš i ti isto da praviš ovaj rozi. Važi, pravit ćemo zajedno. Sada ću da pravim jedan kolačić. Uzet ćemo ovu plavu boju i napraviti kao trokutić. A ovaj ostatak ćemo da odvojimo ovamo. Sad ćemo uzeti i takvu crvenu boju i također isjeći trokutić. I evo ga, drugari, ja sam napravila ovaj kolačić. Jako mi se sviđa, a ako se vama sviđa, izvolite, probajte ga. Mislim da vam je baš ukusan. A sad idem da napravim još nekoliko, pa ću ja da probam kolačić. I Miloše, šta si ti napravio? Trougao i srce. Bravo, ajde izvadi to da vidimo kako izgleda. Evo srce. Baš je lijepo. A evo trougao. Super. Drugari, ja sam među vremenom napravila još kolačića. Miloše, za tebe je plavi kolačić, a za mene i crveni. Hajde da ih probamo. Baš su dobri. A drugari, ako se vama svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, drugari!